Kulipi barang yang pernah supaya pisau ketuk kubur mentaka janmit, syawun paji kubur kibabnya in pecuai kimat berkongsan. Ajin keren Menteri Rang Bado ke India u Narendra Modi ke joint session jong US Congress Washington DC. Ang kasorkan Meghalaya bagi jing tua jong ke kendra ha ke PA stadium kedai nak kedau jong ke jing sakut jong ke nala Lapenlong yak National Seminar Lord Promotion of Clean Energy Access hagatan sa dalam ini kari hasilong. Bat lapenlong yak seminar Lord Socio-Economic Status of Single Mothers hasilong. Kikubor kibabnya. Menteri Rang Bado keri India Narendra Modi ulang ba kejing ya merengkat sarengkat apeng bon jat kijat benril kalong ke rukom jong kinong sunong ke India. Modi ulang ru ba ke India kalong ke yeng nak benta baru kijat nyam hak pertai bat ke kiak menlang bat ki. Modi ulai thu ba menta ke pertai ke kuat bantip syuk-syuk sepang ke India. Ulang ya kini ha ba ajing kena ke joint session jong US Congress Washington DC. Ha kejing keren mesyikenta Menteri Rang Bado ulah keren sepang bon teli kimat ke bakongsan. Modi ulang ba kesencar pat ba kedai kedustur ke ba thap nyang ya kijing mot bat kijing pensngau. Modi ulang ba ke India bat ke United States kin pen I ba kesencar pat ba kalong ke badan kam bat ke ba penteri kam da ke ba benrap ru ba kini kinwan ra ya klawai ba pernai ha ke pertai bat ha ke pertai ke ba internet na ke benta kilawai. Modi ulaban ru ba kini kam dei syu ke por jong ke jikun thma henry kari ke por ban ye keren bat ban ye telok. Susu ulang bangi dan kam ban pesaknya no ya kejing senam bat jing syam lanot jong ki para brew. Many advances in AI, artificial intelligence. At the same time, there have been even more momentous development in another AI, America and India. Ka sorkar jelah negasi kena bentip bagi jing tua jong ke kenrok jong ke PA stadium kedai nak dau jong ke jing sakut jong kena layat haba ajing keren hadian meladak penlong yak review meeting Menteri Rang Ba ke jelah konrad ke sangma ula ong bagat kum ke kaipot kelanti jong kena ke badan ha ke stadium ke bapenmi yak sebar ke sakut ha ke jing elang Menteri Rang Ba ula yo yak ke kaipot balapen krek daki engineer bagi kontraktor hadian meladap ban kemi bnya ya ke jing tua. The retaining wall in the preliminary report that has been given to us, the specifications are as per the drawings and the entire details that have been put in, and the retaining wall has been made as per the specifications. So there is nothing wrong in the construction part. All the quality measures and all the specifications have been adhered to. And as I said, it is only because of the drainage and the leakage of the water that part was affected. But necessary measures have been taken to ensure that we stop any kind of further damage in that area. Ka Center for Science and Environment but ka Association of Renewable Energy Agencies of States support Ministry of New and Renewable Energy hene ka singi kalapanlong ya ke seminar basyisngi halor ke jingwan rai karkhana bam kta ya kami mariang ne ki promotion of clean energy access hakatan chatelam ngi kri India ya kani ke seminar lapanlong hakot yat by Marriott hanong ba shalong menteri beri kami itnat boarding u eti mondal bat ki ki hair officer jongtnat kila simbenta ha kani ke seminar katkum ke kai pot balapan mi dekatnat Union Ministry of New and Renewable Energy katan chatelam ngi kri India ka kentu pra nak ispa kajingdon jong kijaka hakari bat kini kathan kadon ya kabor ban penmi renewable energy basispa arkundai gigawatt kani ke seminar ketemu ban pensyai lor teknologi batmai ki polisi bat kijing ki be kenduk ban wanra jingla hakarukam pendan kam ya
ya ke teknologi berkut hak than cetai lam ni. रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के थ्रू कि नॉर्थ ईस्ट में पोटेंशियल भी है, सब कुछ है, विलिंगनेस भी है और बस कॉस्ट के ऊपर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है और डीआरई एक सबसे अच्छा माध्यम हो सकता है रूरल एरियाज में एनर्जी सिक्योरिटी. गवर्नमेंट हैज़ टू टेक ए पॉलिसी से हमको क्या चाहिए, एनवायरनमेंट को सेव करना चाहिए और क्या करना चाहिए. दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग. अगर हमको एनवायरनमेंट जो सेव करना है तो ऑल्टरनेटिव दिस काइंड ऑफ एनर्जी सोर्स इट इज एसेंशियल फॉर अस एट दिस मोमेंट. एंड ऑफ कोर्स कार्बन फाइनेंसिंग, दिस वेरी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एंड कार्बन फाइनेंसिंग, इसके ऊपर बहुत चर्चा हो रहा है. तो इसके ऊपर बेस करके हमको देखना पड़ेगा किस हिसाब से हमको रिन्यूएबल एनर्जी को लाना है. Ka chairperson jong kami Meghalaya State Commission for Women ikong Pidalia toy ne kasngi ila ong ba ila dep ban ai kajing percaya ya ke show cause notice bala ujor percaya I habapun sngo kajing sngo si alor kajing saweng no jong I na ka commission ila ong ba katnat kelapa ya ke show cause hadin bu menteri ula dep ban ai ya artli kajing kren sakila patai. After I have sent my response to the show cause notice, then only I will let you know. And I will give you one announcement. And have you received the letter, ma'am? Today I will send the response. You'll send the response? Today. It is the last day today. He sent the show cause to me after 2 press statements. Think about that. Ka Meghalaya State Commission hagajing kershan lang jong ka National Commission for Women New Delhi kelapan long ikat seminar halor ka pang socio-economic status of single mothers ha State Convention Center hene kasngi. Hagajing kren jong I chairperson jong ka Women Commission ikong Pidalia toy ilai thu bakat kum kai pot ki don khat lai punsan na kispa kajing don jong kilong mi bahaban kershan hi marway laki khon ha ka jala Meghalaya. Kadkot ka National Commission for Women ikong Delina khong dup ilakran halor kajing kta jong kajing penhe pensan tang dak riu kan thei kadkum kajing sham jong I kini khna ki kham kloi ban yo kajing pang depression bat ki kloi ban ngop ha kajing di drop bat ki we ki kam snew of 2011 a proportion. It is imperative that a consultation and dialogue with different stakeholders, including single mothers, is initiated in order to understand the causes and the overall problems that they have to face. Hakasin benengkong la play ya ke Inclusive Music School ha Captain Williamson Sangma State Museum ha kasngi balang ha kajing rakhe ya ke World Music Day. Ya kini school la play da Commissioner and Secretary Katnat Arts and Culture uba FR Kharkongor ha kajing ya don lang jong journal ka North East Center for Technology Application and Reach Nectar u Dr. Arun Kumar Sarma. Hab ai jing kran ha kini program u director ka Nectar ula ong ba kini kalong kasin ka benengkong ba ka Nectar kelawan ra ya kum kini ka project da ka jing tmu ban kan tiu ya ka roi ka par jong kinong thausur ka put ka tem ha kini ka than kat ba uba Kharkongor ula ong ba katnat kan sapen Syang, kan sepersang kat bala ban penbiang ya kan ke sekolah jang keput ketem kenang bagi samla kan ke thankin yo jung mentoy nakah. Sorry, I forgot to mention that thank you for their gratitude. Call upon the need. So the music is very much intrinsically part of this, and if a visitor can see such gifted people from the disabled community, they're able to show their skills and their talents. There's a special attraction. This innovative concept could make a huge impact, not only in the state of Meghalaya, but the entire country. Mentapan ia pergi jinglong jiman kesundang haslong, kejing shit kalong 40 degree Celsius, bagi kejing krek kalong kan nyop kendai degree Celsius. Kejing sengam ka hau kalong nyop kendai nak hispa menstep nyop kendai nak hispa jan mid. Kejing hap slap kalong 1.1 mm. Kelak bandan kejing hap slap ke bamalumala hakat tu kat di kijakah. Chuaban poi sekupukut jokot kubor ngini pe biang sisi ni kimat berkongsan.
Ajeng keren Menteri Rang Badu ke India Narendra Modi ke joint session jong ke US Congress Washington DC. Ang kasorkan Meghalaya bagi jing tua jong ke kendro ke PA Stadium ke day nak dau jong ke jing sakut jong ke nala Lapenlong International Seminar Halo ke Promotion of Clean Energy Access ke Tan Stelam Mengi Hakari Hashlong. Lapenlong ke Seminar Halo ke Socio-Economic Status of Single Mothers Hashlong. Ti perlok dah kita kebon ngila pos kebukut jong tuk kebor jong minta ke janmit hadup ini sembiang berpilih syagsi dari pi barak.